Pozdrav poljoprivrednici, dobrodošli u novi agrolog. Zimska brazda, kao što vidite, nastavlja se. Evo, započeo sam ovih 3 jutra ovdje na cesti. Ovo je prvo tarupirano, tako da je ovo sve, ali baš onako fino, sve je poleglo. Idem neplanski, nisam planirao da ću orat danas, ali eto. Ne znam zašto vamo sad tako malo ostavlja. Vjerojatno što je tu bilo ono malo blato, pa je ovdje sam nekak iskopo, ne znam, je stvarno. Dobro, je bio je problem, vjerojatno tamo što sam, kad sam išao do međe, pa je tamo možda išao malo dublje, pa eto, zato je možda tamo sad to tako malo neravno, ali zimska brazda, tako da to nema apsolutno veze. Lijepo ide, lijepo se zara. Ovo je već mjesec dana, možda kak je istarupirano, to je odmah, znači iza kombajna malte ne išlo. Prvo smo to tarupirali, preko ajmo se to sjatit, pa da kiša padne prije oranja na to slegne. Evo, kao što vidite, rezultat je odličan. Lijepo se je sleglo, kiša je pala i snijeg je pao i sva ostala moguća sranja. I evo, sad se fino ore. Imamo ovaj komad od 3 jutra danas, eto tak sam išao neplanski, prekjučer je valjda još kiša padala iza onog snijega. Tjedan dana smo sad imali kolinje, tako da video se nadam da će biti od toga, od kolinja, to će vjerojatno izaći prije ovog agrologa, tako da eto. Htio bih se zahvaliti na velikoj podršci u zadnjih par agrologova. Mislim, sad koji agrolog izlazi je trenutno sjetva pšenice, znači danas. Tako da evo, sad možete se pretpostaviti kad je to snimano i kad će to tek izaći. Tako da imam baš dosta agrologova, tako da ono, ne moram sad izbaciti ono dum sve jedan iza drugoga. Tako da moram baš ono neku konstantu raditi od 2 do 3 dana, eventualno 4 max. Vi svi znate da ja uvijek tako nekako objavljujem ko me duže prati. Da, danas je taj agrolog iz sjetve kreće. Jebote patent, gledam šta je to, puno patent, prsluka. Lijepo se zara, pošto samo kažem, bili smo u tom kolinju i danas još predsjednik ima nešto za mlijep meso, to će ići za sarmu, u škrinju. Čvarci se danas tope do kraja, tako da eto. Snijeg je pao, poslije toga kišurina pala i sad evo 2-3 dana je suvo, dobro. I rekao, idem ja taj iskoristiti danas, taj malo prosušeni dan, da ja krenem urat, barem nešto. Brat nije doma, idem ja, rekao, to sam malo tu čačkat, imamo to i tamo prije one šume, onaj uel što ide, znači onaj hektar i ovo što ide prema cesti. To, rekao, idem ja bar ovo riješiti, ovaj tu komad, jer planirali smo da ja orem ovih tu 3 jutra, a on tamo ono, ali eto, njega nema danas doma, pa onda ću, rekao, ajde idem ja bar ovo tu riješiti, jer ima još za orat, tako da ostali su sve komadi sad po 3-4 jutra, fini komadi, nije nekad nešto makar šta. Dakle, rekao, idem iskoristiti to prije kiše, jer piše mi na mobitelu u utorak kiša. Danas je subota, u utorak kiša, ponedjeljak, utorak kiša. Rekao, ajde ja to iskoristim lijepo vrijeme da to povorem, barem nešto, jer i danas je na mobitelu meni pisalo ujutro, mi idemo na pašnjak, ono piše prestat će snježiti oko 10:45. Rekao, ok, može, super, odlično me informirate, super, svaka čast Samsungu. Evo, sad piše slaba kiša. Super, odlično.
fenomenalno. Ali dobro, mislim piše u 14:00, sad je 1:15, ali dobro, mislim stigne još past. Kako ovaj tank ide. Malo sam otvorio šajbu, je baš vruće unutra, grije ko mutav. Probamo snimiti zvuk. Ja se nadam da se dobro čulo. On sve vrišti koliko je ljud. Kaže predsjednik, smanjiti njemu gasa, čemu toliko? Aj sad sam malo smanjio trončicu 1800 do 1900, malčice sam na potenciometru smanjio, znači trončicu. Kaže on se dere. Šta da je rani kad ima takav zvuk? Mali je grlat, šta mu ja mogu? Kad smo išli s kukuruzom, oni mali kad su išli. Ja sam snimao gdje su oni išli drugi dan, mislim da je to bio. Ja nisam drugoga kad su išli po cesti. I stajao sam u starom Gracu, mislim da je bilo na Zavoju. Sam stajao i snimao i slušam točno, znači nijedan auto nije išao dok su oni dolazili. Mali onako se dere, kak se mali vrišti, a ovaj iza njega kao medom umlja iza. Kada mu radiš, mali je taki grlat. To su taki geni. Gledam, kod nas je dosta ljudi već povoralo skoro, ali dobro, nije ni nama puno ostalo. Mi za jedan dan riješimo. Ono što je problem što ćemo morati ići praviti obor na pašnjak i telad i krave doma i ždreba vući, sve već znate od prošle godine, tako da neki dan sam gledao kada je kiša bila, baš sam malo to gledao, prisjećao sam se te patnje šta nas ponovno čeka, tako da šta da radim. Krug po krug, evo, bliži se i Međa. Ja se zaukćo, zalaufo. Evo nas ljudi, 4. dan. Nakon onog uranja što ste vidjeli prvo, oni 3 jutra. Evo, idem sad ovdje gdje je bila ona crna zob, idemo urat. Idemo zimsku. Ima par bala tu, jer zobene slame, jer pošto zobenu slamu nismo ni vozili, jer kako treba tako odmah potovarimo i vozimo na pašnjak, jel to odmah vozimo na pašnjak. Prije smo to ostavljali u kamare, ali alternativno rješenje je za sjeno, da se sjeno ne troši, rađe damo zobenu slamu, to zobenu slamu vole jest i krave i konji, tako da to je, najmo reći, nekako rješenje da se uštedi sjeno. Tako da, eto, vozimo tu slamu i sad će to, evo, predsjednik ispred mene potovariti ti par bala i to će odmah sutra ide, odmah putuje gore na pašnjak. Tako da, idem ja to odmah danas povrat. Kažem, evo samo po bale pa ćemo onda, rekao, idem odmah povrat i gotovo, šta sad? Je malo kasnije, ja sam to već pričao, mislim sam pričao u live kad smo urali. Ja se ne sjećam, sad je koliko? Evo, 1:30. Ja ujutro dok se nahrani, dok oni popiju kavu, ja kavu ne pijem, dok se kava popije, dok normalno mi jedemo, doručkujemo, ajde na pašnjak. Na pašnjaku minimum 2 sata se izgubi,
Znači da krenemo oko, ajmo reći 10, nek bude 9, 10, znači 11, 12, a nekad zna biti i 1 ako se oduži, na primjer žica strgana ili nešto, oduži se do 1, eto, najkasnije. Mislim, bar je tako bilo u ovih 2 tjedna što ja idem konstantno, skroz kada je, kažem, bilo i kolinje i sve i svašta, uvijek sam ja išao. Inače ono, malo ja, malo brat, malo predsjednik, svakako idemo, tako da nije uvijek da ide striktno taj 1. 2 do 3 sata se tamo izgubi garant, 100%, tako da to nema priče o tome. I onda da doma, onda ja mogu tek ići orati. Da mi nemamo stoku, to je druga stvar. Ja sjednem u 6 ujutro, odem i do 12 porem čuda. A ovako ja moram prvo doma riješiti stoku i onda tek ja mogu ići orati. Ali dobro, nije još puno ostalo, tako da nije nikakav problem. Evo ga, tu smo blizu. Inače, pala je magluština, sad se malo čak možda malčice i podigla, ali sad će se ona opet nazad vraćati, tako da bez brige. Inače sada kad sam išao ovdje, na ovom poklopcu vidite gdje se gleda voda, to je antifriz u ovome hladnjaku, počelo suzit sa strane, voda ide curi. I kako ono treska kad se vozi, onako kao izgleda kao da traktor bljuje van vodu, kao da kuva. Ništa, ja se usro sam se živ odmah, znači temperatura je odlično, dobro, super sve, ali ja sam se ono ukipio ko ne znam, stvarno. I ja brže stanem van, izađem, dignem poklopac, sve suvo. A šta je problem? Kako je ova magluština, džabe što je traktor u garaži, magla je normalno svud se zavuče, svi su traktori većinom u garaži, jedino je sad samo mase vani i torpedo je čak unutra. Evo ga, predsjednik tu kupi robu za sutra, tako da ne isplati se sad to vući doma, čarit s prikolicom, pa onda doma istovarat i onda ponovo to sve moramo tovariti na prikolicu i voziti, tako da to nema logike, onda ćemo bolje sad natovariti. Mislim, dovoljno potovarimo i vozimo i gotovo odmah gore na pašnjak, jel tako? Mislim, ne smeta mi na polju. Tak i tak će biti vani. To jest, pohranit će se, neće sad ništa ostati. Sve će oni to pojesti. Idemo lagano do međe i lagano pravim brijeg da se vidi gdje je međa, a ne sada ja legnem u jarak i samo u gašćinu i da ja to zatrpam. Pa sad ti odredi je međa. Tako da polako idem, evo ovako lagano pravim ovaj brijeg. Dobro, i ovaj komšija do mene isto tu napravio onako lagani pad prema meni. Tako da, evo to što se vidi kako prva brazda lagano pravi taj mali kao brežuljak da se vidi gdje je međa. Jer naoravamo i mi, a i komšija, tako da, to je susjed, kako god hoćete. Tako da idem tako polako, da je to fino sve lijepo naore, da to bude onako školski, nema šta. Tako da ja uvijek tako ostavljam da se vidi međa, a nekad, neću bolje niš komentirati kad neki veliki poljoprivrednici ore do mene i friško oranje i on ore do mene, ali nabaci do mene, znači ja napravim jarak do njega, a on nara na mene, to jest nara do mene. Nara znači da nabacuje do mene i ne ostavi onako malo blagi jarčić da se vidi, nego sve živo zatrpa. Tako da ja to ne volim, ja to uopće ne radim. Ja volim da se sve vidi da je međa i gotovo. I šta sad, ja dođem u proljeće, gledam kod tele u šarena vrata. Ne znam gdje je međa i šta. Predi među, eto ti problema, bit će odmah rat. Tako da, bolje ja ostajem ovako malo blago, da se vidi i gotovo. I kažem, eto, na primjer da sad neko da je komšija do mene odoro, ja bi lagano
u njegov jarak i isto bi tako ostavio, znači blago da se vidi. Ajmo u akciju. Ovo dođe kod zelena gnojidba, odmah vas zovu polegla. Evo vidi se točno, znači domeđuje kako sam ja oro. Lagano brijeg i išao sam lagano polako da se vide sve brazde. Pa nema doktorski, nema šta. Najjači su mi ovi tiktoker orači, ti su mi najjači. Pozdrav za sve tiktok orače. Ti su mi najjači što se fale. Ima i oni koji priznaju, svaka čast, da ne znaju orat. Mislim da ne znaju orat, da ne znaju naštala plug, no, kako da kažem, da nije dobro oranje. I ja priznam koliko puta. Nije dobro, ne da mi se ići van, skoro sam rekao nešto, mrdat pluga, tak da, kako je, briga me, ako je za sjetput, povoli me mauna. Kad sam rekao da se vide sve brazde, na ovo sam mislio. Da se vidi svaka brazda. Sad znam gdje je međa. Inače po školski bi se trebalo tako vidjeti svaka brazda. Znam da mi neko napisao u komentar kako to moraš vidjeti se, poznati se svaka brazda. Nije, ne shvaćam to kao neki kao hate komentar, reći tako, prokomentirat. Po školski bi se trebalo vidjeti svaka brazda, sad sam to upravo rekao, tako da, a i sve zavisi do zemlje. Evo, vamo ti se ova zemlja rasipa, ne pozna se nijedna brazda, pozna se ako ideš polako, logično. Predsjednik natovario i ovdje doma jedna se raspala. E sad, su to divljač ili divljač na dvije noge, sad ne znam. Ali potovarili smo ju, tu je malo se rasulo pa sam to razbacao nogama da baš ne bude žuljetina onomka, da lakše plug zaore. Možda ima, ne znam, pa nema 15 bala. 4, pa nema 15. Možda 13-14 bala. Dobro, uglavnom ajmo reći, nek bude 15 bala, to je u mene 2 tjedna. Tjedan dana bez brige na pašnjaku, tako da to sutra ide gore, putuje na pašnjak. Evo glavo gdje je gazio, gdje je tovario prikolicu, kako je odmah tvrdo, ne možeš vjerati. Inače to je pjeskovitija zemlja, tu nije neka ekstra kvaliteta. Lijepo ore. A strnjak, ba strnjak zaore i ne znam, konjski, drveni onaj plug. Mislim, strnjak ko ne može zaorat, to je stvarno onda, ne znam šta da kažem. Tog treba isjeći u željezo odmah, ne mora strnjak zaorat. Kako onaj dvobrazni IMT-ov radi, ono je milina od pluga, ono je, ne znam, stvarno, možete vidjeti prošle godine kad smo orali, ono je stvarno plug 610-16 dvobrazni, inače nekad je to bio trobrazni plug, ali onda sve to, ovaj gospodin ispredov inženjer i njegov stariji inženjer su to odrezali i koliko sam čuo priču. Ali onaj plug, kad on s torpedo samo fučka onako s njime, to je milina za radit s njim. Ali ono je kako pakuje, kako trpa, ono nisu istine, ono je plug isto brutala. Zajebalo vek. Evo ga, prošao je tuda sad
kad sam ja išao ovaj krug ovako ravno, onda sam vratio se prazan da on može ovdje proći kraj ovog uleža. Evo da ne bi neko rekao da neću snimiti, to je bala rasuta, ne može zatrpat, zato neću snimiti. Kako trpa mali, gledaj kako mali trpa. Nema da šta ostaje vani. Sve je zatrpao. Nije sad da se falim, ali se falim. Šalim se vala ljudi. Riješeno, samo imam jedan prohod do međe, pa to ćemo otići tamo prazan, pa ću onda se vratiti ovdje do međe. Sad radim ovdje uvratine na ovoj strani i ostale su mi još tamo uvratine i to je to. Gotovo što se tiče ove parcele, negdje hektar bi bio. Evo baš pravi lijepi zimski ugođaj. Magla, pala je magla, zimska brazda, baš je lijepo. Nekad ovaj put se nije uopće moglo prolaziti, koliko su jamurdače bile, sad su ga nasuli, to jest nasuli su kamen. Ovuda se nekad isto znalo prolaziti, to se ja sjećam da sam ja bio mali, još ima 20 godina. Dobro, nema možda baš 20 puni, ali ima preko 15 godina. Idemo polako, nek lagano trese to blato sa točkova. Ajde da prođem vamo lagano kroz ovu vodu. Tako nek popere malo točkove. Pa nek to trese dole. Malo sam se zadržao sad do međe. Noz je naorano, ali popravo naorano. I nema šanse, ne ide zadnja brazda u zemlju. Pa zašto ne ide, zašto ne ide? Mislim, zašto ne ide? Ne ide radi toga što točak ne mora ići u zemlju. To jest u zemlju će mene. Ne mora od točka više. I onda sam nekako okrenio pluga na brzinu i zarotirao ga i zajebao sam ga. I onda je točak ošao gore i ajde, uspio sam nekako onda to poora do među napraviti. Nema šanse, ne ide plug u zemlju i gotovo. Ali dobro, uspio sam. Ništa, idemo mi dalje.